Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba namhlanje. Sizoyenza futhi inkinga ezimayelana ngamaphesenti anithi. Uthi sibheke inkinga yethu. Asithi-ke ngine-50 rand esikhwameni sami. Ngifuna ukuyothenga manje, ngifuna ukuyothenga iy'mpahla ezinhle engizozigqoka. Mangifika esitoro ngithola ukuthi bathini? Bathi bayehlise ngamanani angu-25% kuyonke into ethengiswayo lapha esitoro. Manje-ke ngiyazibuza-ke mina ukuthi njengoba ngine-50 rand ngizokwazi ukuthengani kuleso sitoro leso. Mbuzo wami-ke loyo ukuthi mina ngizokwazi ukuthengani kuleso sitoro leso njengoba mina ngine-50 rand ebhokotweni lami, yabo? Sizoyenzani-ke manje? Sizosebenzisa i-algebra sothi u-x uzoba inani yale mpahla le phela engizokwazi mina ukuyithenga ngale 50 rand yami anithi. Bese-ke siyazi ukuthi lelo nani lelo lizoyehliswa ngamaphesenti angakanani? Angu-25% anithi. Ngakho sothi u-x bese sisusa amaphesenti angu-25% waka-x anithi kulingana nani? Nale nani phela yale mpahla mase iyehlisiwe anithi. Soyibiza ini? Phecelezi sale price anithi. Mase sixazulula kahle lesibalo lesi sithini? U-x minus 25% waka-x. Sobhala sithini? X minus, anisophendula phela siyenze ama-decimal sithi 0.25x lingana phela nenani lale mpahla leyo eseyehlile anithi. Futhi-ke mosusa amaphesenti angu-25 ku-100 yosalani? Amaphesenti angu-75 anithi. Sobhala ukuthi 0.75x ulingana nanenani phela ley'mpahla eseyehlile anithi. Sesibhalile kahle-ke manje isibalo sethu. Futhi siyazi ukuthi le nani lempahla eyehlile sifuna ukuthi ilingane nani? Nenani leli phela engiliphethe mina epokotweni lami. So ibhala sithi le nani lempahla eliyehlile sifuna ukuthi ilingane no-50 rand ngoba phela mina ngiphethe u-50 rand kuphela epokotweni lami, yabo? Nango-ke sesokwazi ukuxazulula u-x-ke khona sizobona ukuthi le nani lale mpahla le phambi ukuthi liyehle beli yimalini anithi. Sesizohlukanisa ngo-0.75 komabili amacala phela khona u-x azosala ayedwa anithi. Sizotholani-ke manje? Sizothola u-x wethu ulingana no-50 ohlukaniswe ngo-0.75. Uthi sixazulule-ke lokho ukuthi u-75 u-0.75 ungena kangakhi? Ku-50. Sizosusa-ke i-decimal lethu siyise ngale kwesokudla kabili khona phela kuzoba lula mase sihlukanisa nithi. 75 ungena ngakhi ku-50 akangeni. 75 ungena ngakhi ku-500. Bangibala mina ekhanda ngithola ukuthi ungena ka-6 anithi. Ngiyathemba ukuthi ngithole kahle impendulo yami. Uthi sibhale ukuthi u-75 ungena ka-6. Mophinda u-75 ngo-6 uzotholani? Uzosinikeza u-450. Bese kanjalo kanjalo-ke 75 ungena ngakhi ku-500 ka-6. Bese ku-6 bomphinda no-75 utholani? 450. Uyayibona-ke ukuthi le nombolo le ihamba kanjani lesibalo sethu? Ngizoloku uqhubeka nje phuma bo-6 phuma bo-6 phuma bo-6, uyabo? Ngakho-ke sothi-ke impendulo yethu uye-ke lo 66.6. Futhi-ke bosoyibhala kahle njengenombolo engafanele imali sizothi 66.67 anithi. 66.67 rand. Bangabe phela awufuna ukuyibhala njena, ufuna ukuyibhala njengoba uyibona
kule mpendulo yakho ungayibhala uthi 66.66 ubhale futhi ukuthi labo 6 laba bayaqhubeka and siyazi ke thina ukuthi abo 6 abaqhubekayo ungababhala futhi uthini 66.2 phezu kwa 3 kodwa ke indlela elula nje ungayishiya njengo 66.67 ngoba phela siyazi ukuthi ungayithola ke imali enjalo anithi 66.67 rand anithi kusho khona ukuthi le mali le engiyiphethe 50 rand yami sengakwazi ukuthenga ngoma yiphi impahla enale mali le engango 66 rand ne67 cents anithi enkulu kunaku 66.67 angeke ngikhona yabo asenze ke sinye isibonelo asithi nginoshishini weimpahla ngiqale nge 100 rand anithi nayo ke 100 rand yami kulo mnyaka olandelayo asithi umnyaka wami wokuqala ngikhuphuke ngamaphesenti angu 25 imali yami ikhuphuke ngamaphesenti angu 25 kulo mnyaka olandelayo umnyaka wami wesibili wayehla ngamaphesenti angu 25 ubhekisisa kahle omunye umuntu angavela athi hayi ngoba phela ukhuphuke ngamaphesenti angu 25 wayehla ngamaphesenti angu 25 futhi kusho khona ukuthi imali yakhe isafana hayi kodwa ke uzobona ke njengoba siqhubeka ukuthi akukho njalo yabo ngitshengise ukuthi ingani ngisho kanjalo asithi ke okay nayo ke 100 rand yamanithi amaphesenti angu 25 we100 rand azosinikezani 125 anithi bose wahlanganisisa kahle shuthi ke kulomnyaka wami oqala imali yami ibo 125 rand anithi zobhala ke phansi ukuthi kulonyaka wami oqala ngibe ne125 rand bese ke izoyehla ke le 125 rand ngamaphesenti angu 25 mayehla ke shukuthi senzani sikhipha amaphesenti angu 25 ku 125 kusho khona ukuthi sizoyiphinda ngani ngo 0.75 anithi so phinda ngo 125 impendulo yethu izoba ubani 125 uphinda ngo 0.75 niyabona ukuthi ingani sisebenzise u 0.75 phela mawususa amaphesenti angu 25 ku 100 kusalani kusala u75 ingakho sibhala u75% noma ungathi 0.75 anithi siphinda ngo 125 awuthi sibheke impendulo yethu ke izoba ubani 25 5 uphinda ngo 2 10 hlanganisa nalo 2 so sineza u12 bese ke u7 sibeka u0 wethu 7 uphinda ngo 5 uzoba u35 bese ke u7 uphinda ngo 2 uzoba u14 bese sihlanganisa ngobani no3 uzoba u7 kahle ngiyabona u7 noma akabonakali kodwa ke asichubeke bese ke mohlanganisa sotholani u7 mohlanganisa no7 uzoba u14 bese ke kuba u9 nayo ke impendulo yethu bani 94.75 94 rand 75 cents lokubalekile kakhulu ngoba bocamisisa kahle wena uzocabanga ukuthi uzothola i100 rand ngoba phela uqale nge100 rand anithi uqale nge100 rand imali yakho boyikhulisa kodwa ke asi 100 rand imalini 94 rand.75 kusho khona ukuthi uyenzani ulahlekelwe imali ngoba phela senzeni sisebenzise u125 anithi sisuse amaphesenti angu 25 ku 125 ku 125 inkulu i125 kunaku 100 rand ingakho ke phela imali ethu seyayehla anithi ngoba 125 ngikhulu kunaku 100 anithi bangabe phela sisusa amaphesenti angu 25 ku 100 bekuzobonakala kodwa ke manje sisusa amaphesenti angu 25 ku 125 inombolo enkulu naku 100 ingakho ke phela sesi lahlekelwe imali eningi ukudlula i100 rand ngiyathemba lokhu kusizile kakhulu kuze sibonane futhi bye bye.